jurinya ya. Benar. Ya, sembari dewan juri masih ada satu orang masih. Ya, sudah siap. Mari menyiapkan peralatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah nomor undi 8 dari grup Martabe Kecamatan Dolong Sanggun. Jari-jari 10 jari-jari masih gajang-gajang Contoh kami di son jumolo hai masatabi Satabi dia mata raja Satabi nata sorry pada Nang songoni diamu curinan Jono sehari kadang melihat untuk kita Tuhan pentingkan pasar Isiala dia tuh kita hai pasar Ope ama pade nabi Patara guru mutul Patara guru pendapotan Patarias nama lo Nyala manogot Ditaruhon potari Alaneng manortor manuain Hami dison amang Atong Ngamangarade hamu ama pade nabi Mau lihat emang amang Toro sudah buka mulut dan nauli naringkan om. Tamai mapasangapun na tahu si pasangapun di sini. Isialani ama padenami. Alo dalam majolo tu amat tamar dua debata. Nazuma dio taro dot lau. Toh nasa isina asang gia di nama muka. Saharo di nama ujung yang non. Totong di begasa pasu-pasu lain. Alo dalam ma. Unga dia lalu kopi anak tuamat tamar tua di bata. Lalu manusia mang tu sahalani amat taraja doh inata sorry pada. Aulia ke mama. Nunga dia dulu kobe, las alu-aluan mamuse, tujuh arana toro. Mau dia ke amang, atau ngopi amang panggul pargos sinami. Paridana susuk perlopan na tabu. Sama ni daw si tua-tua
mula-mula si hancur mula huta di dolo pusubuhi. Mula di rumah ijuk, mula di rumah gorga, tak kasto di podal si Raja Batak tu Pinoparna, asa marbisu, marroha, maradat, maruhum, jala marpati. Disialani amang pandinami. Alamar mula dosa luhung na di tanon amang atong pedang majolo godang mula-mulai. Bye mama. Mulai asa songon iyo si tua-tua mato harap kadang main naik kanan kita songoni nang sagu-sagu hata janji hata so fisik sotung marmal amang patinami ala nai marhusi manuai kami amang atau pedang majolo godang hata so fisiki takas peka mamang.
to mangabin na bistar ng pandalan. Asa songon nito si dua-dua matong ama. Artiya mula ni Ari, si bahasa yang mula ni bulan. Sudah na usat kapihan, dibasu-basu Tuhan. Dua hari mama, kau main na inggir-inggir pulung na rata-rata. Agka Panginoon namin ini, dibasaw amat tamar dua di bata. Opi amang pakai namin. Saha ni solumin na saha matubot tiyan. Nasaha pepar tortoran namin amang. Sa saha matubang gabiyan. Now may tiyo binatu panuhatan. At ito amang pati namin. Bandang majoro, godang si tiyo-tiyo. Las padong maamang, tugod ang hasahatan. Bye mama, nyo pangaritanan. Baik, itulah penampilan dari Sanggar Seni Bartabe, Kecamatan Dulung Sanggu. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sambut dengan meriah. Masih semangat penonton? Masih?